年大家好，即马要来读经啦，即马要来先读心经，先来读这本心经。咱先，咱先来读这本心经啊。是哦，我就去操作的你。各位前年大家好，我要来读心经啊。咱来读心经啊！来，咱有这本摕出来吼，咱有啥无啊？摕出来，摕这本心经这本摕出来，要读啊！即马要来读啊！谢谢，咱这下课等来食，感恩。下课的，这下课等来食。好，咱念经、读经啊！感恩啊！谢谢啦好，佛这般若蜜多心经，观自在菩萨行深法这般若蜜多时，照见我闻皆空，度一切空隙。下离主，色不异空，空不异色，色即是空。空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，也无无明尽，乃至无脑数，也无脑数尽，无苦集灭道，无地也无地，以无所得故，菩提萨埵。依法这般若蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，究竟涅槃。三世诸佛依法这般若蜜多故，因阿耨多罗三藐三菩提故知。法这般若蜜多是大成就是大成就是无上就是无顶就，能度一切苦，真实不虚。故说法这般若蜜多就，即说就曰：揭谛揭谛，般若揭谛。般若经揭谛，菩提萨埵。各位前人大家好，最后一读揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵。这学咒语，学咒语的林光明教授，伊念出来声音就是揭谛，般若揭谛。般若经揭谛，菩提萨埵。版本无共款啦，哪有读做揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵。敢若毋知有4、5种的版本啊，无共款的版本，无共时代人做的吼，而且字无共款，读出来音无共款，对无？人去研究咒语的吼，迄教授的林光明教授。伊念出来声音是揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵吼。这个台语的音就是用这个字来代替，这个字的台语的音就是揭啊，揭变、揭穿的揭。我读做揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵。揭穿阴魔，揭穿、揭变、揭，台语的音正音是揭啊哈，对啊，读做见迄是另外版本啊，另外
另外版本的是伊的音，啊，这有印度人的音，哦，伊原始是印度人的音哦，印度梵语的音，啊用台语东调的时阵开始有，咱拄读的是东三东，哦，东调的三东大师、宪东大师，东三东吼啊翻译的，啊上流通的吼，上普遍的吼。啊，东调时代的哦，因咧讲的是台语哦，讲台语像咱即个读经安尼台语。各位先贤大家好，即摆读有孔子讲的上即本大本的哦，要来读弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不回天，名号地老灵山地，莲花印证可三世，六代中原三圣地，大正寺传弘核心，天津修缘挂正道，安泰时期点新兵。分雷震开无彼土，天下神鬼不安宁。亲在人间共欢乐，九年性格归上升。莲花老庙随玉线，修缘显化在古东。南北两极在面同树，分缘古迹。在中央，老庙港下通天桥，呼应山前对合河，定义要上归家己，思念东来弥勒经，用心思念不再求，得到今年去超生，昔日世来得相主。用以点滴挂心经，每日至心常思念，三灾不难不来亲，要上成佛勤礼拜，将其聪明智慧心，修听舍人学说话，乐宣意骂念无心。老庙港下真天志，用心思念有神通，满天星斗多下世，五方列天下天宫，国风盛风来对合，报树灵洞下得清，三观大地自必住，下罪天则救众生。救苦天尊来救世，清点文菩萨地神，八大金刚来护法，诸位菩萨救众生。因领36愿咒，五百灵官紧随经，普度弥勒成大道。保佑良宜得安宁，北方之母为众岁，青年弘法显神通，亚地坐骑夜日月，桥顶神罗七宝星，规定北方为岁首，肃清诸恶挂甲兵，教求元人向之女。火光落地化为尘，四海英王来助道，国家祥云去定空，十方天兵护佛家，保佑弥勒去成功，弘扬孝道回家去，宣德参用弥勒尊，武皇得令下下生。修学南念归正宗，风来地下真言咒，天下风来大壮经。
因而踏入上思念，邪神不敢来近身。思念一遍心通大，思念两遍得超生，思念三遍心鬼派。方量邪魔化为平，修持劫雷顺路径，念起真言归佛令。南无天元太保，阿弥陀佛，十口手。Chặt cái áo ấy, chú em chặt cái đúng không? Cô ý kiến hiện tạc tế chỉ mà mới là thật biết hào kiên tên tê tiểu hào hào tông tiên tích cỡ hào gì toàn ca hàn hào xuân liễu xin hào xuất chủ tế biết minh hiển hào sĩ diên tơ thể ít bồ hào chủ xa sĩ tiêu uy xên chủ cổ tiềm xín tơ hào chủ quân soạn hiến xín đi hào liám xín sim kiên liệt hào phủ biểu hào tơ bất tốc cam giả chiến hào tơ quỳ tài sim tiêu hào xin trực bọc quê ghén sửa hồ dinh căn bất siết hào quỳ sim học hào thiên lý quán chú sư bất xuân y bất hào toa đi hào liếng cam tổng khen hào tờ quy xuân mu tha miao hào xuân bất quân đủ kiều nám học đọc tài yếu hào gì tiền hiện trường hào chủ điểm đại quan thiên yến tờ khơ hào hủ biểu hào kiểng hủ biểu dù kiểng thiên hào chủ hào đại yêu hào vị hào hủ bình trong phải hào ngán công cỡ xiong bi liên trình hào yêu đời hào lại yêu đời hiến rủ tịch chốc liếng sinh hạt hào sam trường su tiệt hào tài chiến hào tài hiong tông dính kim hiền hào tài ca tiếng tại xa quan hào chủ hồng dính chiều khoan hào hào hòa hồng siêu dính kim toan thế chiến hào chủ xa kê quỳ sư hồ hào chủ bài cốt thoát chủ sẽ uy yêu hào điệp tài hào liếng cam tông tê hạt thiên hào kinh hào quân ba hào quan hào hù hào biểu hào tô sen hù biểu siêng chủ quan uy hào liêng hào chiều sĩ hơ di đám uy duyên liêng ba hù biểu hào hệ bồi hào chủ giáo nhỏ quán đông xiong hù biểu bất tì hào bất hào siêu kiếm bậc quan thiên hào chủ minh tài thái hờ xiong dịp hào xuất tề chủ diện an xin tài hiền hào bất tì hào xin sự tì hào chiều huệ đán hào tài sim hào bất tài mau hào quỳ sẽ tiếng bất tài đến hào chủ chế ca toàn ca đốc hào chủ tỷ cọc bà minh an mô cọc hồng tiếng cái in hào ít hào chiếc sĩ thời tiếng nhện tiếng hào bất tài phiến hơ phù sen thế xin sim sĩ hào đám nhà tỳ hờ bọc chiếc quỳ hào diêm dòng nằm di ba hào thoát hào chống nan chủ kiên chín hào hào dòng mua miệng xiềng trình ngán hữu biểu xiang chuẩn gia vi hào hào sư quan qua chín nhà toa
趕緊後來共飲快，親友我後受有天，內見為後紅為後，諸河盡後道翁言，後順團家後是個，後成溫和後離甘，妙歌貴如上帝後，何壓溫國後清晚。為人若是不知好，不如親受是可憐。必經萬仙好為首，皇帝好義是經完，良不經仙也是好。後中不力超九天，大哉後何大哉好。後以無強暴無邊，出邊故故不離好，離好人倫變得變，兩必一變天隔好，兩必八變萬好團，千變萬變相相念，消災延難必好天。今年大家好啊，那最早就該食飯啊，感恩啊。今晚要來念得之宗旨，應天地禮心明，愛國忠恕，敦品忠禮，好父母，重師尊，信朋友。和鄉鄰，解惡向善，當明我論不別，天法我教聖人之惡止，克遵守為共享之果禮，捨心得路，照計受精，恢復本性之主人。黑法良知良明之至善，必力立人，必達達人，萬世界為清淨，化人心為良善，必世界為大道。禮觀大同天，大德之行也，天下為公。宣顯依靈，剛性修睦，個人不作親其親，不作主其主，事內有所將，動有所用，就有所表，萬貫各作非直者，大有所用，談有分，路有歸。一地啊，不必同一己，力惡其不出離心也，不必為己，是故無必而不應，得卻亂境而不作，故為何而不必，是為大道。各位真賢大家好，今晚要來讀《太上清淨經》，羅君話大德無邊，聖約賢地，大德無盡，本平日外，大德無明，享有萬物，我不知其名。將名或德，無德者，求清求德，應當有情，天清地德，天當地清，南清如德，南當如清，但本有物，自性萬物，應者獨之源，當者性之基。人靈相清淨，天地悉界歸，無人心好清，而心要智，
人心破境，以欲劝己，将灵天其欲，以心主清，定其心，以行主清，主言两欲不生，三毒消灭，所以不明者，为心未定，欲未劝也。灵劝己者，为观其心，心无其心，为观其形，形无其形，观其物，物无其物，三者譬如，为见而空，观空亦空，空无所空，所空譬如，无亦无，无譬如。三言相接，一无所接，欲其灵性，欲其不生，即是真常应物，真常一性，常应常清，常清净义，处处清净，渐入净土。必入净土，名为得土，虽名得土，实无所得。为化众生，名为得土。因我之者，可传圣道。若分法，上殊无精，下殊好精。上得不得，下得即得。即表其者，不明得得，众生所以不得见得者，为有妄心，必有妄心，即经其行，既经其行，即着万物，既着万物，即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，又苦身心，变作毒药，流浪生死，伤尽苦海，应失尽道，真常之道，我者自得，得我道者，常清净矣。哦，歹势。若要食茶，今年大家食茶咧啊！哦，感恩啊！哦，各位今年大家好，今仔要来读诸子第三德言。礼明即起，少少颠倒，要累会精结，气分变色，怪色问候，必亲自检点，一足一还，当书来处不严，万事万理，定量物力为干。以利物以丢流，无人客以骨正，诸方必须欠约，见其切勿流连，譬苦即而结，花好性经约，因识欲而精，凡所如定修，不言花恶，无量典。三果六佛是天道之门，地理接交，规规当之福。当福无量尊理，切切切其严宗，所宗虽远，这事不可不行；子孙虽无，定事不可不通。其心勿其欠破。教主教育利方，莫贪意外之财，莫饮过量之酒。
意见表目的，无占班仪，现中可亲临，事家文顺，刻薄成家，理无纠表，伦常怪损，立见消亡，兄弟兄弟，事分多人管，中有累话，疑法属事言。幸福缘，怪骨肉，彼是丈夫，重主宰，国父表，不成人主，契入直家财，无所强聘，大切受削辱，无计何难，见富贵日，心谦勇者，最可喜。有平常而作交代者，先目天，先自家在成上，上吉上香，处世盖多年，年多必失，不是细力，而能必可感，有贪口福，而自杀生情，怪撇自私。花我必多，花花自甘，大道难行。压力恶小，久必受其累，屈自我行，必则可相依，听听发言。安彼非人之亲属，当忍耐三思，心事相亲，天彼非我之不是，事平心暗想，是非无念，受因莫忘，凡事当留意地，得意不宜在恶，言有依情。不可行道即心，人有何患？不可行以行心，先着人见，不是真善。恶向人知，便是大恶。见识而起阴心，报在车路，力愿而用暗箭。何言子孙，家门何顺？虽用孙不给，亦有疑患。国可早完，则龙托无疑，自地自乐。学书自在圣言，为观心准君国，小分安宁，顺时平天，为人若处，事后经验。诸遍罗书。主地家结言中真很好，咱逐个版本也无同款的所在。学书自在圣言，非多可地，为观心准君国，起价身家，修分安宁，顺时听天，为人若处，事后经验咱别个版本有个加有8字谢谢啊。好，即马要大家3字经较长咱若嘴早家食茶啊，咱若忝爱家歇一个3字经真长啊。好，若要食茶食茶咧感恩啊，谢谢啊，谢谢啊。各位前人大家好。看我这三字经诶，来后三字经诶，现在开啊。即马各位前人要读三字经读出来声音是叫做三字经，人之初。
性本善，性相近，色相遠，故不教。性乃遷，教之道，貴以專。色明妙，敵人處，主不惡，斷其土。道燕山，有義風，教我主，名苦遊。用不教，無之過；教不嚴，主之道。主不惡，為所宜；有不惡，奈何為？若不當，不生氣；人不惡，不知義。為人主，奉孝時，親屬友，十禮儀。永久靈，靈運色，孝於親，所當執。永數歲，靈用禮，下地表，以先知。即孝地，處見聞，地無所，色無聞，一而十，十而百，百而千，千而萬。三宰者，天地人；三公者，日月星；三公者，君臣義。父子親，夫婦順。或春夏，或秋冬，處暑時，分不久；或南北，或西東，處暑風，應河中；或水土，木金土，處五行，本河數。十干者，家之貴；十二支，主四害。或空德，日所典；或切德，東中環；切德下，分萬別；我中華，在東北；或江河，或淮濟；土數獨，水之地；或大華，相形形；處五岳，山之名；或樹農，或江鄉，處樹名；國之良，或仁義，禮之信；處五常，不良文，地所生，有特木；處地物，遍水了；有江湖，有鳥獸；處動物，行為所；得名相，別書籍；處六國，人所信；馬牛羊，皆見信；處六角，人所屬；或利惱，或愛護，愛惡欲，七情苦；親戚同，急迫別；處五邪，莫所邪；生可感，必心寒；處五味，口所含；見交香，必生臭；處五臭，必所臭；口吐血，莫色金。是有着，乃八經；或平常，或其一；處事生，以交協；各經座，不離心；心以主，主以順；主主順，即變清；乃修作，人之倫。父主因，夫婦長；兄則友，弟則恭；兄有淑，友以平；君則敬，臣則恭；
数12人所动，当顺数，勿违背，三自吹，爱小公，智数满，我合照，礼甲舍，欲书所，歌乐艺，金不可，为数学，人强尊，智胜义，刚说文，有歌文，大小断，礼初记，不可乱，若讲法，苦其还，但落选，令之源，还分无，自讲究，上分果，名故独，为学者，必有错，小学中，智数书，论语教，20篇，分地主，记贤言，明主教，10天子，当道德，说仁义，作中庸，乃空气，用不偏，用不益，作大学，乃清主，自修者，治病治，处书属，奥经通，如略经，书可通，是书益，列春秋，二略经，动讲求，有连山，有归途，有就业，三业上，有颠簸，有混课，有世灵，处之恶，破就空，作就礼，度略观，尊地体，爱小大，助礼地，出圣言，礼乐地，วัด国空，วัด雅上，二数四，东方应，四季亡，春秋作，五百变，必善恶，三团教，有功用，有德行，有国良，经纪灵，通学主，绝之要，记其数，五主教，有顺用，文中主，集罗中，经主通，读主数，可世下，地中数，自虚龙，至皇帝，二三河，必上世，东有无，二二地，上一顺，清圣世，下有无，上有通，九文武，二三王，下团主，下天下，数必在，天下下，空法下，国二相，六必在，智调无，调无王，四度调，八必在，最中九，九必当，皇宫对，天干科，上有岁，四春秋，用建国，五霸强，七强春，行天时，四建定，传二世，初汉经，各作经，汉业建，治孝平，风梦传，公务兴，为东汉，数必连，中医贤，为属我，清汉鼎，二三国，吉永进，宋节记，苗鼎成，为南朝，多金陵，北元贵，
运动西不温州一个节，爱之水一通物，温在团七通数，东歌奏起义书，读水乱冲国医20团300载，鸟灭之。国内界鸟东进，极汉州清五代，大悠悠，严崇英，潮州县18团，南北郡辽李金，太清地，元灭金，绝宋世，许多讲。条件大110年国作会，太祖兴国大明，何鸿武多金陵，大成祖千燕兄16世，至崇祯宽严树，求如林，李创出。新起魂，清世祖，平英明，净树风，结大定，有空容，立天家，民安富，地节宽，道涵干，变乱起，施刑法，大家道比，东宫后。传统玉，一团九地，满清烈，叫明兴，会地势，立宪法，建立国，古金属，专在主，在地乱，地形水，主水环，福有处，书记一。汉书记2汉3国志书，兼正经，参通鉴，学术家，可是录，通古今，玉清木，叫字崇尚，心字为。小遗书，小遗书，释用年，书行福，可圣贤，上钦合，调中令，托同老伦，笔记书，合车勤，笔不变，写得改，笔无书，写地面。求天良，水气果，必不告，自勤苦。如龙云，如应雪，加水平，黑不转，如虎心，如挂角，心随流，有可得，所脑转。27司法棍，学书籍，笔记录，有会题，内小心，宜作书，玉鸟鹤82，对大庭，会道书，笔记行，重情义，内小心，宜立志。行8岁，行应时，必7岁，行父期，必应5，行清期，内有学，忠孝志，看文期，行变群，下德温，行应允，必如主，请统领，内男主，当自敬。同流案，方7岁，必行动，作正如，必虽有，心意书，内有合，
免二地，有为者亦若是，见修也，皆殊行，过骨厄，皆归元，含土施，风亮密，人不克，不如物，有二合，众二行，上帝君，下德民，用明星，天父庙，公义前，如意后，人为主，心远灵，我教主，有一经，天有功，地无益，盖自在，义免力。哦，三字经上，感恩啊，注意啊。哦，还有一寡读无标准的，请谅解一下。哦，请原谅一下哈。啊，做亏多事啦，吼，做亏的亏，啊，计是亏是迄个做，是迄个，无一定是歹的，迄个亏是好的亏啊，就是讲这上熬的迄个做亏，哦，亏青大斗吼，亏青，哦，拍斗吼，所以讲，啊，叫人爱拜迄个亏青亏，就是酒，哦，好。迄个教车老师咧做记号的啦，做记号的讲。啊，当时是手那对啦吼。对啦，做手啦，做手啦对。哦。这字记的是记这字的啦。啊，来人做好做大些啦。记这字啊，这两字做关系，路啊路。这字是咧记，这字是路撇为上。各位前人大家好，所罗传27。四法本，所罗传是啥啊？所罗传就是迄个，哦，堂堂有名，哦，香港有名声，会讲足出名，或者苏东坡，哦，苏东坡因老爸啊，哦，苏东坡因老爸啊，足老的呢，哦，苏东坡因规家口安尼，即大家拢足老的，哦，足老写文章的。好，各位前人大家好哈！啊，即摆休困一下，啊，咱今仔日诚诚心诚意，各位前人足认真来遮读经，啊坐足久安尼读经，啊读甲喙焦安尼，诚心诚意安尼读经吼。啊，咱有一点点仔功德吼，咱要回向咱的七世父母吼，啊诚心诚意读经有一点仔功德吼，回向咱的七世的师长吼，咱。七世的老师啦、长辈啦吼，啊，咱心诚意读经有一点仔功德，要回向咱的冤亲债主哈。啊，咱诚心诚意读经有一点仔功德，咱要回向家己本人啊。咱大家身体健康啦吼，然后病苦会赶紧好啊，病苦减轻赶紧好啊。大家心情平静啊，心情平静无烦恼，拢会当来读经，安尼有功德回向，大家拢欢喜吼，感恩哦，谢谢。发财啊！正常你头咧传哦，要发财啊！就好正常咧传哦。哦。谢谢，食茶啊，休困哦，功德回向哦，感恩。